Hello အားလုံးညီလာပါရှင်။ရှင်ခုပြပြချာကျတော့ဒီမှာရှင်တင်လိုက်တဲ့တူကဟိုကဘာလေးဖြစ်ပြီးတော့ဘာလို့ကလည်းမသိဘူးမကြည့်။ရှင်ကပြီးဒီမှာကြည့်တော့အလိုက်ပို့လိုက်။ပြီးအဲ့ဒါနှိပ်လေတန်ပြောက်တယ်မနှိပ်လေတန်ပြောက်တယ်။အားကြောင့်ပါရှင်။တူကပူကလေးပဲဆက်တင်ပေးလိုက်မယ်နော်။ Okay ပြန်စားပါမယ်။အားလုံးညီလာနော်။ပြန်စားလိုက်ပြီနော်။ရှင်တခုတမကြလေးရှိပါတယ်ခုနောက်ပိုင်းရဲ့ဗီဒီယိုလေးကကြတော့ခုနောက်ပိုင်းရိုက်နေဗီဒီယိုတွေကကြတော့အတန်းလုံးဝမကြားရဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့လေရှင်တောင်းမမိုင်းဒီတေးချက်တဲ့ဟိုတယ်ဟိုဘက်အပိုင်းတမစကားတမတော့မကြားဘူးကြီးကြီးတွေမကြည့်ပဲဒီလိုမျိုးတောင်းမမိုင်းရှင်အခုကြီးဒီလေးပြန်ပြပါမယ်နော်ဒါတော့အပိုင်းနှစ်ပဲရေးပေးလို့မန်တစ်ကအရင်ရှုပ်လို့အဲ့တော့မလုပ်ပြရောနော်Bisa beberapa hal lagi. Kalau kita nya kalau ini aku sudah habisnya. Ini kan ya. Dia wali. Nah. Ini tiene un cô thôi cũng mình dùng mình nhặt con những mà xoay mà lại một mình bắt đầu có cái này đây rồi đây có cái này đó ý cái này cái số cho tôi nhiều rồi ở đây là bốn và mất đi thì không thì lấy khai lấy chỉ là cho mà thì mình còn là gì bị sinh thay cái trong là bị nó lý này nó mà Okay, ma. Cái này bật chị sẽ cái gì đó. Chị làm sao mà chị thấy đấy? Cái này chị. Blue thì mày hình là dài cho mà các bạn thì hả rằng cái này là đẹp đeo lại phải đi hả biểu lại chuyện này rồi à hoa đi thì cái này mà trời ấy à tôi không biết gì rồi mà hoa nên mình ra gọi cho bạn nga mày mà nên xong tông hoa nó đồ hả này他说这些đéo ai cái này chứ ai cái gì cho mà thấy mình chạy luôn rồi tôi cái đó khai tông hàng này mày đi rồi mà liền mà rồi to lì là vì nó khai tông hàng mày nghe ngay mà này mày biết tôi phải chăm mày đi ấy bà đi lấy đi theo cái gì mau terus nggak emak aku nggak nih kemarin kalau kata cái gì bị nó kamu isa
ဘာလဲကလေးကိုလေးကဒုတိယခံစားရလိမ့်မယ်။ဒီကောင်းတာကလည်းဒီရှိတယ်။ဒီလိုဆို။ဟာဒီလိုဟာလည်းမလို့ကြည့်ရတယ်မဟုတ်ဘူးလေ။ဟုတ်လား။အဲ့ဆိုတော့ငါဒီတော့ဘာလို့လဲ။ဟုတ်တယ်နော်။ဟုတ်တယ်တော့အဲ့ပါလေ။ဝန်တကောင်ကတော့ပေါ်လုံးမှနေမယ်ဆိုအခန်းကဆရာကပြောသွားတယ်။အဲ့တော့ငါတို့ဒုတိယခန်းကြောင်းလိုက်မယ်။ကလေးအိမ်မက်နေရလည်းရှိတယ်။ဘယ်တော့ပဲကြည့်ကြပေါ့ဟဲ့ဒါသမ်းမယ်။